Хусуйлав компанияне харуш сырлах ергене цепе хурса ергелене шавна булах сазылава вище кунатасна. Участок 7 иртнернегун ирхене хучельчеч хэнь конституции правипе усукурна пэремыш суйлавши сень реденче Республика Пучлахе Олег Николаев Пульча. Чевашинре депутатсене ике парламента суйларыш. Пери России патшалық дүміне, тепри Чеваш патшалық канашне. Икі жінжеде кандидатсен партий списокебе тада пер мандатлы округсенбе бұлна. Шавынба кашни суйлавжы алла тавады бюллетеніліне. Суйлав участокне пірремеш келнезен штуденже Республика Бушлыхе бұлжы. Олег Николаев мажыребе Шубашкар районенже шектер ялінже сазылары. Пэдім России тада уйрамын хамыр республикан шивық шулзынже адаланымне балардатпыр тере. Хамыр суйлава тумала, мәжіндесен шагымбек тузасын, әбір конституцияне шереплетсе хуна халық влажын принципне пурнежагірсе бұрапыр. Шагымбек туны манжутпа пирен пиде хамыр яваплыға қадардать. Хамыр бұрнежа ергелезе пума тұрышнене шагымбеки шуғышлайне пілдірезе дарать. Хаминжен галашынынде бір шак кішіне депутатсенбе анлы правительство принципе бешлешіненде шак анлы правительствен принципе менре дарать ол. Чынмалдан ағынде Чуваш патшалық канашын депутат жесем халықпа бірмай калашса халыға правительство инжен мөлесем дұзы бұдыне амнандар забырза шак ішсем мөле бұрнежа кірзе бұдыне тереслезе дарза халыға мөле дүзем хумхандарныне мөле проблемезем бұрине шириплетсе візененде правительствона жидерзе түрлі енлі проектсем не бұрнежа кіртмеліне паласады мала бектуенать. Россия патшалық дүмен депутатчесем де хастар бүлжіш. Візем камерне гунах, камвара вырзарне гун сазаларыш. Анатолий Аксаков Йолана кёне ергебе хойн гражданла тивешне кооперации институтынче бурнышлары. Сазаларам справедливость перге, лайк пурныш перге. Чуваш республики малала адаланза пыдар. Алена Аршинова педагогика колледжинже сазалары. Выл суйлава вижи гун иртернине ырлары. Шухышласа терес ежину дума вахыт пулныне палыртыры. Леонид Черкесов суйлава теп хулари утмылмеш кулда гучынже. Расшири тада Чевашинри тынышлықшын сазаланыне калары. Баян бір хамыр избирательный округра келзе сазаларым. Чынақтан де бұл биде кирле ебала. Ебір баян сазыларымыр бірін Чуваш республики малалада адаландыр дезе. Чуваш республикинже бұрнаган шинзенде бұрныжы тада лайхланза бұдыр дезе. Ференю министрі Алла Салаева кооперация институтынче участыға бұджы. Пурди Шершевба республика малашлықне зуйлатпыр. Шавынбада хамыр тювеже пунышламалла. Палыртыры Алла Леонидовна. Чевашинкаларым вали Диана Иванова, Евгения Зиновьева, Святослав Петров, Дмитрий Макаров.